Tionyokane kero mwaka nigense ngima ekoinyora baria babwate oborema gosomo chando omanyekanite buna autism na omwako yegani golitkerio lyarengeri tkoria Jumapili kurende obagogo chigoseri bali gochengerwa rero awase ababwatani kurwase chinyagetari nabo igabo bisa akurwase serikali ya kaunti ya Kisii nigo baumirana ase omuchyo bosongo ase baruro bosemya gochiasa abantu kweneke buna nkubancha bale abana bali bakoiborwano muchando uyo na nene ko basokia elio babe bakonyoro bokonyi na boigo obosemya murikito dipo nasanya no roboti urwaso bwagare Rero chitarikinye chimutinyokane nige kiombe gia Dazzling Center for Autism amona ababwatani bechinyagitari meye county ya Kisii batu arogo chengera kweli tukoria autism elio ligo chengerwa kero mwaka chitarikibere chimutinyokane celebrate World Autism Awareness Day. Siku hii ya leo tunaungana na watu wa Kisii kuelezea kuhusu mambo ya autism. Ndio mtu ambaye ako na mtoto pale nyumbani apate kumfikisha hospitalini kwa matibabu. Mtu ambaye anajua mtoto ambaye anaweza kuwa na either of these symptoms anaweza mleta pale hospitalini apate matibabu. Lero twabwateri tukolinene likonyorwa kera tarehe 2 cia kera omutinyokane kero mwaka lirengeta abantu bali ba minto tokoboroka autism spectrum bagukina no barema butamanyikaini buye orakini bubwateranetio gukwana gokongu korengererio gokongu skuru mbako nyebwatani biyigo na butwa bodeli tukolinene siri abo ase Kisii county tokonyorana abantu baito bali na abana munabugo tigabasokiwe Ekirenga ekenene keritukeri nogosemya abantu kobancha bali ababwate omochando o autism na kobasokia abana bali bayiboire no bale mobo eliogosirwa kibogima buna abagusi tunyare ko batogokonya abana baiga sengenjo na barabuna abantu baranyare ko chagwekonya ankyo tunisa ko bakonya aseboniga. Kwa hivyo ni vizuri kwa hawa watoto wapate the best healthcare service na waweze kusaidika ili waweze kukua kwa njia ambayo inafaa na ili waweze kukua kwa kujua shida ambayo wako nayo na hata wakubalike katika community. Kwa hivyo gwetera abateneri be county ya Kisii nigo batebanga serikali nebwate omoroberi omuya bokorwa obokonyi ojesa abantu banga buna baiga sabantu bale no bale mu bunaruka autism abande mbaro bagonyara kwende school na abande mbaro batari konyara kwende school na ngo batena ntobu serikali nebwate gwetere sekiombeke kana ta ya serikali ku National Council for Persons with Disabilities ntobwate omoroberi bwa bokonya abana bekere karama nene koboro mbata keri koirwe bintu bikora ku therapy ibono speech therapy na physiotherapy occupation therapy echichonzi nechigaramo gwaka na kira kerekero ko ende visit na abande mbaro babwa bakanirwa mariogo na barwe program neroro ebintu nebyo bitakere bikoreke tara scho bichito elinde udume yonye manyemono gati yejinyagitari meye county ya Kisii enyagitari ya Bosongo Medical Center amona Oasis Health Center nigo basemya abantu asoko baharigania eliokonyora obokoreri obuya daktari ambaye anaitwa speech therapist anawafanyia therapy ya kusaidia mdomo ili aweze kuongea muscles za mdomo na pia cords zinafanyiwa therapy mtoto anaweza kuongea. Na kwa upande wangu kama psychologist tunasaidia hawa watoto kupata kuelewa ya kwamba hii shida wako nayo na wanaweza handle ama wanaweza jumuika pamoja na watu wengine kwa njia fulani ili waweze kuishi maisha ya kawaida. Asengenjo ya bana balia bagotoka bali nobo makongwa wao okonyoro mbaro bande bali ne birengera libitaisaini batayigukwana bya maybe batayikogenda bya kantu bunabwo nabwo tuacha goserekea litukolia abo rero kuripoteri aigataseni kia Ndizi TV kurwaso muchibo songo imeye county ya Kisii elietalia nendipon